روش باش. امی دوی ویدیوی ده هوا را خواب بکنن روشنبیر، زانه، ماموستا، خواندوان و وکو گشتی گل روژاوای کردستانه. پرگالا خواستر یا روژاوا جبو گل کردستانه شانسک کس ندیدیه، شانسک دست نکتیه. و ایرو اف شانس ما ایدی هیه. اول 2600 ساله کردا شانس به ذهنیتک آزاد به مجیک سربخوی کردی دی دبن تو باندورا ده نماییم در راسته که دیرو که اصیل یا کردستان ده شانس چند زمان او خواه و کلین بکن لی کلین بکن لی پرسین بکن پیدا نکردی 1600 ساله یعنی امپراتوریا مدیا حتی بروژامه جارا یکی شانسک وکو روژاوای کردستانه دیگه به دست ما کردانده مقادک آزاد یعنی پارچه ولات آزاد به ذهنیتک آزاد به مجیک سر بخواه به بیرک کردیدی ام بکاربن زمان خواه چند خواه دیروکا خواه لی کلین و کلین بکن خواه بکنن راستیه و تشتین خلقی برواجی کرین هم سر راست بکن لی جهوه بدری نشتاندن و به وی آوایی خواه ناس بکن اف روژاواش بومه شانسک و سایه دانه به طیبت دقادا زمان ده یعنی دقادا زمان کردی ده پیشخستنا زمان کردی ده ام بیجن دقادا زانستا فیلولوژی و اتیمولوژی ده آنجی زانستین تیکل داری زمان ده ده من داوی ده پرسگیری کلمه جدی درکتنه ام وی جبریا هر تشتی وی قبیل بکن اف زمان حال حاضر بناو آکادمیک و ستاندارد و نزانم چه و ما لیکری و ما آنی و ام تاخفن اف زمان آلی گرامر پیوان قولان ده نکردیه بلکه هم پیوی کردی بکارتینن او ریش کستی مستی اما نه فونتیک نه گرامر نه سانتاکس نه سمانتیک نجی ام بیجن او دنگی او فونا ام در تخن نکردیه هم پیوین کردیان بکارتینن او جی جبر که دنگی و نکردیه او جی آن هشک تینه گوتن یان نم تینه گوتن یان شراستی خواه جدا تینه گوتن یان جی دواته که جدا ده تینه گوتن جبر وی دوی ام خواه دوباره و کلین بکن لی کلین بکن لی پرسین بکن و بکنه راستی خواه نه هم جوی دوره طیبه دقادا زمان ده هم پر جوی دوره زانه مثال هم بیجن سیدای جلالت بدرخان جبریانه ها 100 ساله هن خبات سر زمان کرنه دنگین ام بیجم حرف به تیپ کردی ده حرف این کردی تانی دلمیسی هر کسی ده من بیجه هر کسی هم بس عثمانیات کن ترکا دکن فارسا دکن عربا دکن چیگه والا ما داگیر کرین و دنیا ما دورفیش کرین عربی اما تیپ عربی دلمیسانده ایگری دایمه اشخا من هنویساند یعنی جمعه بگیره حتی ما ننویساندی وقتی ما مدید نویسانده ترکشخا دنیای ده تنبین عثمان دنیای ده تنبین لویده ما جلالت بدرخان دنا وان سیستمین یا جنبجن دولتین به تیپین عربی کارتانین
که هنگه ترکیجی در بازی تیپ لاتینی بی رحمتی جلادت بدرخان او الفابایا جبو ترکا هاتی حاضر کرن هن شما اوی دیگر پیناسا کر işte denk mengevi zaten dengevi Türkiye'de cehabi yani او الفابا آنی لکردی بار کر اگه دقیقه زانسته ده دقیقه زمان ده تا جگزیرین یا مهبه جلدت بدرخانه اما هوانو زانست به عبدیتیا صوفی و شیخان پیش نکف زانست تشتک آزاده تشتک جدای هدم هم دیجی صوفی ام به پیوانا اسلامیت بحث صوفیات که یعنی اواتیا اسلامیت مبریا اسلامیت صوفیا خبر که نخواه صوفی ده زمان کردی ده تشتکی دنه یعنی نه اب صوفیا و صراحه و دریش و نظام دو شیف خواه هلتا بشه نه اوه تشتکی پیروزه یعنی نه لویده ما بحثا رحمتی جلادت بدر خان کرد بریا 100 ساله اسمارا تشت نویساندنه و باش کریه و قنج کریه و امنت داری وینه اما ابنای واقعی جلادت بدرخان به کتابو که افقاس کچک اف دریا زمان کردی همه شیرو برکر لپرسین کرو خواگاند انجام و راست اوی دیگه تشتی کسان نینه زانست ده راستیه کسان نینه یعنی نا به هبه زانست پیل به پیل parça parça peş dikeve yek şeke dikire ev bilintir dike ev dike astakde ev dikine astakde o kamilti o hatta ne atiyediydi yani çağa çet beriya 100 sala dışarıda 1932'de Celadet Bedirxan Raniş zamanı Kürdi hemi fetih kir tiştek kusani ne avunu di zamanı Kürdi'de jibili qawl gramer o پیوانین ستین زمان بر پنیر تب پیوانین و نگاره هبه چه تکسانین نه پیوانیم نه جلادت بدرخان نه کسی یعنی هم زمان اجبریا 100,000 سال هاتیه چه گرن زمانتیا شارستانیت اک پر پیشکتی مازن کریه فیلولوگین هند آوروپا دبیجن زمان زانه و جامعه ارکولوگی واز دبیجن زمان کردی ما که زمان هند اروپایه از دبیجم ما که زمان همین زمان آیه چه چیز بینی که جبریا 100 سال جلادت بدرخان جره پیوانا چی که چه کسانی نه همون وی روژه من پاروکرنه که مدیا سوسیال مدیا دادی جوانه پیشکشوان روناهی تیوی درکت یا ev Pirtûkek Rojava hatiye nivîsandin teze herhalde saziya zimanê Kurdî de nivîsandin ser ziman evî ciwanê digot qîyamet rast dikir hemjî ekranê televizyonê de o qîyamet rast dikir o digot qewlên Celadet Bedirxan hatine bin pêkirin û nizanim veca bat kir gel te nizanî ne پیشکشوان تلویزیونیه نجی بردو که پارتیه که مخالفه باد کر گل و جلهان زانی جلادت بدرخان چند زمان دزانین و نزانم چن و چن نه ها امجوی جوانی رهده بیجن بلا کمه که هگه مرقاوی هیه بلا قدا زانست فیلولوژی لیکولین بکه دما کسی پر زمانا بزانه با نای واته او کس ده بعض زمانه کردی بیوانا زمانزانتیا زمانه که نه پر زمانزانینه بیوانا وی کسی زمانزانتیا زمان مجاره گتره دیگه قول و هستا یک باشی قول و بیوان ناوی زمانیه دیروگا وی زمانی بارزانه چاند و جواکا او زمان درخستی باش نازده که زمانزانتی evet زمانزانتی نه پر زمانزانینه یک کسی بگوان پر زمانزانی جی bu زمانزانه که جی تشتکر
باشه اما پیوان نه یا کفشکر نه کسی پر زمان زانه دکاره به ترجمه نید باش نکا به زمان زانه باش او پرتوکه هاتی نویساندن ناوروکا پرتوکه مخابن دست من نکرد یعنی گلک جیمه حول دا من کاری دست بخم جبریم نخواندیه اما لگور منش هن دوستو ناسین خواندی تماشا کرین بیستی والحاصل قیامت کی دیده هاتی راست کنن پاش داچه که ام به ایه دخوینن نم به ده بر ره ام به ایه دخوینن او آیه خواند یا گفت بیشن دا بره را یعنی نه یاده جوقتانده که بنافکری نه بنافکری هر حال دا اضافه هاتیه گوتن قسمی بهستی او جلادت بدرخان جی کاردران را گوتیه لیکر اوا گوتیه کار یعنی من چند تشتین نوسا بهستم نه اف مثلا تکنیکی نه ام و باش دمجی خود بجه بکن پرس گریکا ما او زمان کردی نه تکنیکیه پرس گریکا ما آوانیه یعنی یابسالا بنیاتیه ها مش پاشداچه کاره گوتیه را یانجی ما گوتیه دا یانجی ما گوتیه ده بگو ما نف دوی ولی نقاش کرد لگور من به ایتین خواندن قطعیاً بر آینه خواندن جبرکو ما در کانال یوتیوب ده و در پرتوکا رنامه زمان کردی که لین رادنگانده واته یا دنگ چیکر و رادنگا گوتیه الویدی یا بحثویتی کرنه بینه نکارش بکارو وره یعنی لویدی بکارو وره لویدی بحثتی کرن دمال ده بره را بحثا هم کزنه دید که جبروی نکارب وره خواندن لویدی بینینه لویدی کرن هیا ای کرنه بینی سمبولیزه ده دنگ چکرتی آویدی که یعنی بلا حوال هنه که وی آویدی بکن یادی مثلا گوتنه اضافه یانجی فقط تاندک حوال نو لویده نه اضافه نه فقط تاندک شیروه حبوک شاش هاتیه آوا کرن ببی عقلی ها ام نگارن حبوک راست آوا بکن عقلی حالی حاضر اقدمی ستاندارد جلادت بدرخوان نزانم مثلا لیکر هیا لیکر خلطه حوال راست کریه کار لیکر پر راست داره لیکر کرده دما کر دی پیش پیواده با کرده یعنی کاره کی هاتی کرن کسی کار دکه نه کار دی دیار کرن کار کسی کار دکه زیرینکر کسی کار دکه کسی کار زیرا دکه داگیرکر کسی کار داگیریه دکه نش کار را دی گوتن لیکر نش کار را دی گوتن یه کار دکه یا اجباره تشتکی راسته اما یا هم تخوزه بشه نه اوه یا هم تخوزن پرس گریکا زمان کردی نه تکنیکی پرس گریکا زمان کردی آوانی بنیاتیه یعنی نه زمان کردی یا میا نیزیکاتی ها میا زمان کردی بحثا وید که زمان کردی پرس گریک نینه پرس گریک دمه ده چند تشتا بجن او ویدیو ها خلاص کن یک تشتا ام به آوانی اوه هوانو دنگیرینا تیبین الفابای شاشه komple alfabaya Türkiye jidengin Türkiye anine de dengin dijberi have fonetike de dijberi have kurdi Türkiye anine kurdi var ki şaşa çavad Arabi de navi ay ne aya elife de kurdi de jinavin dengi yani dal ne deye dala zal ne zeye zala de kurdi de ji tişten cüdahane A, B, C, Ç, D işte kusura ne be? Ve zamanı ma
ji rastiyê ji qirika rastiya zimanê Kurdî dîr xistiye qirikek girîng ya zimanê Kurdî heye. Di bi qasî ti zimana de ne girîng, qirikek ya zimanê Kurdî heye. Bi qasî ti zimana de ne girîng di zimanê Kurdî de girîng e. Barometra wê jî dengê heye. Belkî jî di zimanê Kurdî de ji peyvazê de tir qirik girîng e. Yê me got dengê tîpa şaş hatiye şîrvekirin. Me lêkolîn kir, me pirtûka kilîleyên radengan de nivîsandiye. O video me kanala me ya YouTube'ê jî heye. Em ders didin. Li vê dê tenê sê radeng bi eyê têne xwendin. Fe, he, se. Yê de hemî cuda têne xwendin. Hin deng çêker têne pêşiya, hin deng çê têne dîva, hin bi ayê têne xwendin, hin yê têne xwendin, hin eyê têne xwendin. Hin mesele kar heye li wê dê, war heye, can heye. Ama wisa wekî ew ê tîtkiyanî ew ê yek divên vê bikwer. Du, di zimanê Kurdî de wate li tîpê hatiye barkirin. Heta em vê di vî aqlê de bi cih nekin, di mejî xwe de bi cih nekin, em ê nikarbin tiştekî ji bo zimanê Kurdî bikin. Her ku em bikin em ê xirabtir bikin. Nixwe ez spasiya we hevalê pirtûk nivîsandî dikim. Spasiya min ne ji bo navaroka pirtûkî ye. Ji bo bîn sebeb gotûbêjek çêbû yani. Xirab e. Ji qirsandinê xirabtir nîne. Gotûbêjek çêbî. Qenc xirab yani. Bi sebebî gotûbêjek e. Tiştekî pir baş e. Tişta ji mekên gotûbêjkirin e. Sofî nikare gotûbêj bike. Karin bawer bikin. Wate li tîpê hatiye barkirin. Nel peyvê li tîpê hatiye barkirin. Bîstûyek radengên me hene. Her radengek ji van kombînasyonek yani malbatek ya peyva sembolîze dike. Her radengek kilîleyekî wê heye. û ew peyvên aydê wê malbatê hemî ji wê kilîlê derdikeve. Deng çêker yani halê hazir ev tîpên niha jê re dibêjin dengbêr a e ew deng çêkerin hevan her yekî wateyek ya heye û deng didin radenga. Wateya bi wateya xwe ya heyî peyvê wateya peyvê dikare. Mesela bal, bel, bil, wis wateya peyvê dikare. Ev jî tiştekî pir hêsan e. Yani zanîn ew tiştek pir hêsan e. Bîstûyek radengên me hene. Her yekî kilîleyek ya we heye. Yani em bê rapeyv jî tê gotin. Ew tîpa destpêkê. Mesela kilîleya radenga halê hazir em dibêjin fe, fer e. Ferbînê sembolîze dike. Kilîleya halê hazir peyva dengê em dibêjin xe, axe. Axê sembolîze dike. Qas hêsanî. Ve avê sembolîze dike. Herikdar e. Encek em bi sevkarbin xwe bikinin rastiya zimanê xwe. Yadî çêkirina peyvê ye. Peyv çawa çêdibe? Peyv di encama hevgihandina wa kombînasyona de peyv çêdibe. Mesela radenga ra di peyvekî de ra di kombînasyonek de dibe bir ra. Ev qas basî tiştekî zêde wisa zehmetli ne. Mesela binêrin wextê me yê em sada sala dûra hev re bizivrin li tiştê talî û pûç mijûl bibin nîne. Me gelî zaman onda kiriye. Ev wextê internetê ye nizanim wextê çi ye zaman pir zû evê didike. Aqla insana zû evê didike. Heke em destê xwe bilez nekin
او د دمه کرد زمان خواه نکهینن آستا لایق و ده همی قاداده اوی دینه کن دبستان موسا زیده فایده که مزه نادن من و من زانینگه ها کوبانی وینه وی تماشا کرد ماشالله ماشالله برو گناه گلی برینه یا گریم نه شکلی وی یا گریم تهندری وی داگری تب چه داگری تب وی زمانی داگری تب استتیکرنا وی زمانی داگری تب بخواه گهاندنا راستی وی زمانی داگری خب نه همه وی لالا لیهاتنه کرکو ای زمانه که ساده بخی وکو داوی زمان کردی ماکیتی جگلک زمان را کریه بلکه ما که عربی جی بدون هنگل هول عربی خوشتی آخافتن زانی مثلا الوید پیوا باف برچاو بگیرن ده هفجینتیه ده بابه جبو زارو که چیه بوه بو بچیه بینه او یا مزن دماته دو یا پیوت دبه دلال بینا دلال بینا دلال بو بابک جبو زارو که خواه بینک دلاله نوی چیه بوه باشه ام دبه یا بو ها بو ور حاصل هم تشتی نوساته نزده کرن اوه یال ویده پیشگرا خیتابه ها شر نخید بجه ها بو پیشگیره خطابا پیشگیره یعنی خطاب اصلا بانگه ها بو یا بو لوده کوکا پیوه مثلا پیوا خوری چیه بوه ای باشه هون لروجوای کرستان جیان دبن همین عربی جید زانه ابو جی نه بوه عربی ایتینن پیشی ابو نه بوه کردیه ناوی باوی خواه نشمه برنه تشتک وکی دیدی نینه ده بکولی دسترگانی ها هر تشتی در کردی درد که تنه بلا هیزو گاری نمرو و کولانه هبه و کولانه هبه اول کوله دسترگانی ها هر تشتی در اف کردی ها ما پریشان کری ہے موقع هر تشتی ده او ہے بو ابو ام وکولن ام لیکولین بکن ام دست خواه بدن هف خواه بکنن راستیا زمان خواه ایرو بخاطره و حتی ویدیو اکتن بمینید خیر و خوشیه ده